May sampah mo sa bayan na para ko tayo. Naro pola lantai. Sudah makan? Halo, Dipa. Hei. Selamat Tahun baru. Halo. Halo, selamat tahun baru. tahun baru. Oke, ya, ketemu lagi kita. Dari Tinoring ke Selamat tahun baru lagi. Selamat tahun baru. Mulut iring. Mantap. Oke, ya. Baru. Ketemu tadi. Selamat tahun baru. Ketemu lagi. Ketemu lagi. Mary juga kemarin Halo. dapat datang. Ada, ayo ketemu lagi. Gimana Ketemu kabar? lagi. Kabar baik. Pak kabar kita terima. Iya. Oke, silakan nikmati kopinya. Komplit andalan. Oke, baik. Bisa metode nih. Ya. Malu to merwali le. Sampai Ya, oke, kerobak baru dulu. Oke. Nah, oke, silakan makan. Makan. Nah, makan dulu. Istirahat dulu. Oke, baik, baik. Nah. Oke. Oh iya. Oke, baik. Wah, ini dia nih. Dia fans sama kau. Halo. Halo. Sudah mau pulang? Ya, kami pisah dulu ya. Oke, terima kasih atas kunjungannya ke Tegala. Halo. Ini ada ayam.
Ikut Pak Barong juga dulu. Oh, kebetulan kita tidak bisa mak badong. Ya, perkenalan dia ini perkenalan Saya Trilaya dari mana? dari Sereale. Ya. Oke, kami Wamena tim. Ya. Wamena Jaya. Papua Pegunungan. Jaya. Oke, perfect. Gaya Papua Pegunungan. We love Papua Pegunungan. Ya. Mantap. Pemirsa dimanapun kalian berada. Iya. Semoga Bagi pemirsa Papua Pegunungan siapapun itu yang melihat kami, we love you Wamena. semoga sehat selalu ya. Love you. Kenapa Wamena sehat? Sarangnya. Sarangnya. Papua Pegunungan. Papua Pegunungan. Jaya. Dadah. Oke. Thank you. Ada no. Tolong dong. Om yang main kah? Keluarga dari Sereale. Iya. Satu dia ya. Iya, pakai sebulan. Iya. Emoy. Oke, Om. Bagaimana kabar? Kabar baik, Iya. sehat. Kapan rencana pulang ke Ya masih lama? lama. Jalan dulu. Situasi bagus, hujan tidak ada. Oke, baik. Mantap. Sampai bertemu di Sereale Sanggala TV. Oke, baik. Terima kasih. Yo, terima kasih.
hati-hati di jalan. Begini, Mai. Lihat, lihat. Pegang di bawahnya gini. Ulang. Tunggu. Jangan pegang dulu. Lepas. Ini bukan ini. Oke, sayonara. Hati-hati di jalan. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Oke, baik ya. Iya. Merekam, Be? Biasa. Oke. Iru saya ditukar dulu ke katakan ki. Oke, bagaimana anak muda? Oh, cari cewek. Wih, banyak itu. Ya, banyak itu cewek. Kamu itu tamisan gombal deh. Ajar. Lele. Halo, hati-hati di jalan. Oke, sampai jumpa lagi. Oh, Epen, bagaimana kabar Epen? Udah berkaduk pun Epen? 6 menit, 6 menit. Belum. Epen, udah berkaduk pun Epen? Epen, ada bika dagingmu. Bawakan istrimu nanti. Banyak dukunya, Pen. Banyak ke dukunya? Banyak sekali. Baik. Senang lagi istrinya nanti deh Pen ini. Woi, baik. Tebal juga kantongnya. Berapa istri mu, Pen? Berapa istri muka? Dua. Dua Mi. Kalah-kalah ini. Komplit. Kalah-kalah kah? Saya dua istrinya. Iya. Informasi dari kedua Suling Dok dan kedua Mengapan Cok DB 1390 BY DB 1390 BY Oke. Oke, sayonara, sampai jumpa. Sari Seriale, Sari Sikamali. Sarin Sikamali. Buat pemirsa Sangalan TV, inilah rombongan besar Sari Sikamali dari Seriale. Dari Seriale. Oke, keluarga besar Sarin Sikamali dari Seriale hadir di Lion Tanjung Giring. Semoga Sarin Sikamali tetap damai, rukun, makmur. Iyo mane bunga uno ni nondo na tampi mo banduan na bukod mo to mana tutong ikayun na yo nasa mo kami mga foto kamu PKK Oh, kan di lawangan ada kadiku utama ya, syutingnya. Wow, sejuk dekat.
Iya, informasi kayaknya sorot temai tersiang batin ke lubak ba. Sadida mo kami itu tomak marakas ya tomak katia mi sampak batin. Iya siya pongkorok sadida ko mi maten tendang kok sampah batin. Lana sampah duka gora-gora tongkon tu batin dako. Iya. Ya kita mak badong lah, mak badong pai dako bogi. Ya udah aku itu namanya sampah. Tomak katias ya tomak maraka. Ya. Tomak lambung. Siada duka pemitu kamu tomak lambung di sampah batin. Udah di sepongkorok dolo lah pabunga ina kok sampah batin. Ya tadi lah ni tenten to anak golang teh. Ya ku pongkorok dari main kambunan. Iya. Ke sore di mak bato. Nah mangkana ko to mak katia ba atu to mak maraka. Ya to mak maraka mo dolo. Yo. Namanya to mak katia. Kang lalangan komi matarupi di solanasan kelangan komi kitaru-taru kang lain deki amondam tandingan kamairi kelangan komi ditul-ditul ini kelangan tuntun bapa dan payang tene butuh namalik rak dan pang ombong tani tega borok tu rampong garana sangke deran kumombong sang tiang karan untang kon di allo leko naing dedao rara sioso indedao bulan situran tadi dedao to sang palatin to sang mamak karawenna Turu-turu mamak daute lakian darak roto matin daute para lagi kilo lalangan lagu bamas yang sambut tanda butin pada ketungkulan kana. Ia metusang seterusan saat yang karena keluarga almarhum Bapak Deni, keluarga almarhum Bapak Deni dia mai palopo tu rampo tongkor me pato mali tutung kadorong lako sianek naika mara sama ketaruh ketongkoran siswa itu rapu dalam tangan nenek naika. Itu bentuk nanti pak inang kaluang karampos itu lang bating tutur silang dak Mario lantai salung bating kalau lang Mario lang nanti bang mak bola lolong itu mak rapu talang na bande bambura pati serong pada kabangan dan mau nah ketongkonan kasumpulan lo na uku pendaunan na.
Sadia mo kami sa pangkorok ni Sampa Tubati. Iyo. Mari bagi rombol kena. Ada pedoki. Yo, la sampa amatingin na tu toma anuras siya ponggoro naman kato dako Pak Maraka mangkato Pak Katia mangkato toma lambu mangkato protokol. Yo tempon nenek tempon todolota ke masampai ke mai mintu senibu daya tu tapaken loto temo. Kau biasa tapapayang-payang tanda mali itama rupa Pak Todi. Para dukin dito yung may sa pongkoro. Dito yung tingwala yung may sound system. Sige pito makin na sa pongkoro diyo. Indonesia na. Yo, meron. Ayaw mo, antan ni baru sebu. Yo, suku Podo Sebonggoro. Yo, minta mau kami itu toma maraka. Yo, kamu mau toma maraka. Yo, yo mau timo garampun nanai. Yo, pas ada ni karton jong. Yo, bayar aku karton minat. Ya. Yo, kita solanasang kita keluarga anak kampung tidak orang tidak ulang sia nenek nerni sola sia nenek nayen. Iyo tak apa tumba maruburu ko mungkin may solanasang ta to dingi ba to ta sawer itu mate to maraka yo.
Iya ya tunggang komunina apa sawir apa sotong lagi terlihat itu mati. Iya itu maraka susi kasihan atau to makatia. Ya susina satu satu malambu. Iya. Dengan saumpak menyatu mai terus mai lubatan kali tatontong lamen mbak kabeh saratu. Wis sama bulangan panjang geng tani turun dari kali ka. Iya.
Toa Katia. Yo itu kembali. Yo itu borgol ketuk. Iya, minum menjadi tangan. Yo, aku kita selang sambil. Iya, baru kami selang asal. Iya, pas ada kami karton jo. Iya. Sesudah kata lagu kamu anak komponas ini, yang isolasi ini, nah foto-foto masang peminatku. Iya, dan informasi ini nanti masih kurang foto ini, foto-foto selang asal. Lagi dua tiga deh. Utama itu kan deh. Berkadi. Kok ring itu kadi. Kadi ya budak torinya teh. Oh iya itu keluarga namanya nasi atau dinya. Oh keluarga namanya nasi atau dinya. Bapak Alim. Ya semua keluarga. Tori dok iyo. Alay itu bal ada lagi tipa.
Far. Di mana ini? Ini di Makalen, di Pondok Iring, Makalen Utara. Kita ingin Lili, tadi kamu dulu kayak bukan dia, iya wasku. Terus Kanada, oke, bisa kamera kan dia itu. Ay, budak motor dah toring nak dia. Kau lama toring motor polio ni kat dia. Ada toring kau kade. Polio ni nak toring kau. Sukaran to Mandela tondok kan lamu to anda gak nama nini awak patona sama kayak nama aloluan bakunai nenesa napang hakena utama banu atame rambu Iya, Tomak Lampung. Iya. Mamo kami Tomak Lampung pa no itu iso di bana apa talinting itu pangarisuan na bare talo mulin na. Iya mo.
Tominama tula maapasakit to demo. Kurusumanga to palam Bukmi. Akan na susumiya to tabe tarapa solanasang. Lako kita mintu masolanasang tu majolen. Tayo kumu kupasalan rindi palibana manang banua selama sore lako kita mintu masolanasang. Oke, Kade, mantap. Nah kurang saya kira. Selamat sore semua. Hai. Mama. Suara musik orang. Lagi shooting kan nih. Agi motok. Sabu buku lampu Arab kalau kita masolanasang. Kade. Na belanda tetemat tun nama Tomina nama pasake apa dulu dia main nama pasake laku perkenalkan pada kanku pian Ipan oh sangat bicin aku tandai tapi aku marah aku tandai Ipan Pong Tombang Iya. oh ya tuh aku tahu marah tuh siapa favorit mau tulisan apa ya dong. Jadi Tomina talu semua keluarga tunggu ruruk pada kampung lah misalnya ne intan inde lion pada kampung duka pada kampung duka ya terus itu tombang jadi ya ke tombang jadi jalan kanan ne dosi si balik pabonian mana sama kanan bangun tokonan lan nah dari tahun 5 rantai datu tombang akan jangan sandi nanang pasal pasusi teh tak solat tak bisa masuk tak marahnya di salu to oh laku bemo laku anakku to Tomina tombang na pasakit ini to solanasang amin ya terus semangat. Dia di nama KW. Iya, kura semangat pokoknya nanti memarah mata tuh atau di sorong lah kami langalau sampai te batingki kami gora-gora tongkon. Iya gay mekutana kami komuna ya tuh pirangan lote talukan di bendal lante ada anak lante kalau atau nanang lante sangka anak tandung kalau narang. Bendan di tongkonan kada untuk nanang ipan itu napa ulelean apa ya tu sang kandangku seniorku sudah 2 bapak naintan sola sedanek nadatu belan aku susi moto belan aku ya tu temote lo sarak kula sipang apanga makampana sarak julu pak bana lembang manimpak pempatuan jolu sadangan kura pakana pintu tuan liku den sarak tu sementara nangkaran iyo tadi ke si turu la di palembe na mo tedaw matan na allo kari lamino pangatedaw membuah batun na gula na ki pata pa mata duwang ki langante babagan na terang te kalua butungu rada mo te may guntun na malik te may tani te kaboro lati umba jo may baba na lembanga pangtal na dolo ko jo may sadangan kura pa kana pintu tuan lipu sanda kasalle na inde kami di pasulle na gandang di pasolon na bombongan tumangka dialang kada turu allo angina di kapangan bisara bisa bungan na tukula mangka di pelendu uton na limpo mo taru kubulaan na inde daw rara diyong balaran nampak ton natasik anggamana sariwan na hindi daw bulan di orang tiyang tuyo daw tetiku tamben na tanana samba ton na limbong uran di arak bulan na rebungan di ton na sabu borisan rara na paran kayu-kayu na tanda balok pule tiang loto temo lalaing pasumpulo loko ng paubuk pendaunan na India luguna ada narante kalua sangka ana tandung kalonaran na kimane pole tumingka lamay te inan di rundunan bulay patira sangka na inde daw rara siyoso bulan situran dadi ondong api
putana lotong rere alwangina na papa bayuetan sarong rek to kulak mangka di pelenduk lan tililik na padang diliok tondok iring. Laku kuah tangalah demo kada mabeko solatuna makairi. Belanna tiba imbinga meni dikaran dan dipuduki kilang ngamutang maka datongan na potiram bami patira sangka na inde daurara natang mandawa dika kupurinding sunga tiang basuli paki manibua kaleng kuna nilaki kirek kedika tang mak tundu maleso na potiram bani timay bura na padang lupa na pa apanaungan natang binti mo dika aki pukulam bubam bapena. Kikuwa inde kan di mga kukumbak mangori tanda tinaran masosora rengit mempalak patomali. Patado palak busangki umbala arak mane piki kumua kami tali-tali bandu kami beke peladaran. Mane meladakan ngumbit dan ditongkonan kadah mane masikolakan untunan nangi panitona pa uleleyan. Na maneteng kakanduka banuang kilos sunto dalawata akikiting katamate tondo kumingkara patamate lisun na te pangalion kiisan kitanday gumo budaya matua indugulang tetangga na tondo kodikki banu ukarungan lam temak lipuditarik pantarana kanu kami kamu tungkonan pangdolawan no kami kamu isungang todolo di potodolo to maluangan kamu batu bakti kami sola nasang masindun karangan pa inantang kamairi to manarang komi kamu diyo balaran nampak to pande komi kamu diyo orang te yang tuyu ditumpu ya batu orang tadi kala apa tando belawanta kiden itu si salatindo kiden itu si lenda-lenda pangimpi dadi laku kuat tang ladem mo kada mabeko solatuna makairi bila nama siang imani masiyang adu ngobongi piran na piran luming kana manilan tetangga na tondok undaka tuntunang tua ulembangan tubangan kolongku natangul lambi mo di kapetawa mami natande te magan dikala ate mabalele laki goda sia mo dikana yamin dani pirompo lako batang adikale kisangadin na kitontong murah melodu mas sambayang langan puang matua daw tangga nalangi te daw tutumang pararata daw lisun na watara tuwa te daw puang di sura okoran na di bolintong susarya na di sampa do tilangi kay sungan na nah tontong murah lamin tiro solo nenek lami mantalumele tontong laumbura kiwis sang pindah laum pipiki tanda marendeng am tamasak ke mairi maro dindin solanasam nagu ami aku batingko pangotonan marioku demo gai inatang mamma asyane erni tangguraban bulu mata sane yeyen maklulon tutu bongi upo pase ko malilin nuntaro dan nari lambe inang amana rangtongan anak nada diyan pandetongan bong sunati busanam langan unnala tongolona sogi malolo sunnai anan malema lemba malayu kutiutuan maka handang kalua nasuna mapono sepuuna tibaligi malemban kalilingina tangami tirori kalangko tanga tapari kamatanta inang bating itongan tenapo bating Mario napo Mario madarang tongan susinna matalantan siliona inang nalambi imo pangalolowan na siya nene erni solasane ayeyan na sang bakku pe urang na anak nada dian sang tontian pelendong na bongosuna kianakan tiroi lako tungka pata apai mata masiri maka kamentira tikan malum buar di pabendan inde lakian sura di patunan nang inde paradulah diang gilo nanai mama lembang sura matindo lobi bulan di angin inde daw rarak di tako inde daw bulan usarungu lako babana lembang buwan delen lako pentutuan lipu iya mo na polalan say batingin na polambanan say Mario di pabendan duka inde lang tanga tau labi igaru ga ampu lembang inan di dodoy kandaw remauli di matai lola di salabi gayang dilindo tau di nayong pati kembong balaran nampak na kamarintinan umpaku mararag
rantai yang tuyun nakamadan denan nanay maadok ko karaing na baabala lembanga maadikan na pintu tuwal libu di babendan duka inde parang kasang lulo tandung awak membuah mawak patung meminta bido tilangi tanda tasik nakalan dona sangka koding bulan na layu gunah dandan paleleyan bendan inde di yung bombo di kita terek inde tinti siliona rapang garagan na tahu nang kaapas sangat temo di landolalan ni bukun na padang di lingga pa tahunan ni tarung komalia lana po balo si Yosok laram te kaluak na po ban ni situran da dilang tandung sea na pengkilalay na ko bati si Yosok na kumo den na tuwalong ina tasang basya di yung alu na ram te kaluak sang kalapanda di yung sangka na tandung kalonaran dilandolalan ni pole simbuang induk diling kabak taunan ni pole simbuang buangin dilandolalan ni simbuang patung simbuang alambiri sia simbuang kalosi tanda tasina lengan kalandona sangka layu gunah dandan paleleyan ina ngamana lang tongan tonene liban de tongan todolo di untandai padang rongkok kalebu batu laparan napa bangun ni landolonga nawsok inde sallaya ariri di naima tampagayang ungkombong rarak mata sakapuda manarang nakombong nanay balo sioso bendan duka inde alang mak dandan panito mak paran tedayalang mak dandan panito mak paran na katenduan na panne malapu nanay pare talo bulin na ulolog kita bating kumua lako kamu mintu taruh bulan na angga lolos sumanikina inde daw tosang pada tindo tosang mamma karawenna inde tositodon tampo bating na si pangoton balabatu mariona taruh ke bulan na siya nenek na erni sola siya nenek na yayen laku kuwa ke mamaray duka inde randan gali mina lemak lemba malayu tutun lamak karandang kaluwa launda kak tuntunang tuo kumaden na saupa mi po upa paraya mi po paraya mi tontong mura tamuan mi nenek mura rumpasang mi tontong mura ilaw lambi padang atuo balo kalebu batu laparan temay padang malumpo masapi makam pipi baitora nanay sombo pasakina puang matua rapa atau bumumbong malabita mi timba tontong ponno mi siyo kinenne lempan mi timba burana mi siyo kilumpa-lumpana mi sule pole diumay tibali kisambali may lama gasa rundum mi turu lamba belo kami lama gasa undudung rara turu lau lembayanan natangla pasari kapadang di makaletang natamuar kapadang di bombongan natangla di po pasa banuammi di po horong totopo pesimbongan totanga dia ukunang totalo tampu ta tong dukang kilalay kada nenek pepasang todolo takumua ala komi uba na bubun sapi komi rongkok na turunan tutuang tanga mekatay lago mintu sang banuang ta lago mintu sang tondoko ta kondi kaada dami kase iyo kulolot kita bating kumua ta si pasak ke mo bating si tende ke mo mario tuo malemati pasak ke misola nasang kianak komianta pada kianak membati komianta pada membati anak mila misanga daing anak kila kisanga rampun mi daing sugi mi rampun balatidong sampa bating kumotondo pangotonan marioku yung pela susimo kadang sambuku sampati udalian ku pamasyang sambut patulangan ku sampak te batik lante ada na rantai kalu lante sangka na tandung kalonaran salama lagu kita solanasang salama lagu kita mintu to rampo tongkon iyo main itu kartong sama kaki
Yakin deh, undi kok gini. Undi bagi si hasil. Loh. Wih, udah bilang 9 kadi. Oi dong. Ini sok kadi. Naik di kadi. Kita. Tahe. 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 Naik dulu tuh dah. Oke kadi, wah, udah pegang ganda kadi, wah, udah tadi gina, oke kadi. Wah, di bendok, itu lagi bendok itu, mak, mak arka pak arka. Oke. Udah tadi gina kadi, masa nengo bro pak ate solo mak, sola wi, le, wi raka tu dok 11. Tapi dulu adalah di tawat kandalan tengah. Izin pembina. Nah, baik bisa siapa libur ke sini. Toma Lambuk, Payo, damai Tabunan. Lako Toma Lambuk dari Tabunan nama Dobi. Sama alaman tas yang di kepala. Oke. Ya 5 menit, bukan 10 menit. Kadi KW. Iya, suluk lah kota matong gitu lah sampai penting nama alam tuh udah main Tampunan dia di Sorongan tuh, ya mau. Budak tutori nak kadi teh Pak Petrus kanan. Udah. Dia baju baru si baru. Dia berkawin baru mu kadi. Tai. Lo mikir lagi gara-gara buang-buang mereka kadang-kadang ibayu le. Ya. Ya kato. Dia bisa kayak kato Mama Indo abi. Mama Indo itu Eka Mama. Mereka dari kadi bude ya. Gundang ni. Jadi seri buyong kita kila. Cerai mereka di. Kalau tele. Tahe. Kalau le. Tahe. Reken di pira. Reken mi. Kamu buat atau sepuluh buruk ya? Tiga. Senyum mau kan direka segera, wah. Hidup ni. Taruh mula segera. Pagkira lo amo pa. Pira mo to? Berapa kita? 4. Udah segera suatu. Nabi tu bisa tinggi tu. Gaji terdekat di pa, masa tayo mo gaji ni. Tayo tu lali gaji suatu. Gaji bikan dia. Gaji di kana mengarekan. Bergajing kita dah. Ada yang gajing kita. Oh, yang. Baik. Gajing ke. Oi. Oh. Wih. Dapat gaji. Oke, bye. Ada dalam produk aku Woi.
Asio aja ke. Ori dong masih kita tiro tayo ini. Asio aja ke di pijar nih. Nanti beriben nih. Oh, kikati. Oh. Kalau mereka kadi pede no untuk terus Iya, lagu kita sudah nasang keluarga yo ya tu malam pukiti ya tak ramatu kami. Kalau mau itu karton tay, Kodi batu misawer sudah nasang. Karton Iyo dana dana saupak na tong bang tu torong atau yo lupa kali ta sudah nasang tong mo lamin bak ka tu langan. Baik karton tarik ke. Pangadian kengget tu torong na lupa kali ni kamu itu sudah nasang kamu itu keluarga. Iyo na dana saupak ibu upa parayang itu penglangan matu hidup. Rak dan reke bano karurungan langal lama soko make pak mataki apa to mali ke yang pula labuan ke pati sia langan-langan na iyo de tau pak tontongo malam de sunga nasam Oh, singo begitu. iyo mali mati itu pak kan iyo lah di sawer tu kesok kan iyo Oh, di karton no. Malambok. Epatir. Jagon epatir. Oh. Iyo, marasa le. Bisa minta tenor rasa lemas na. Iya, oke. Sangat lebih mantap. Mantap. Lo. Oh ya om to dah. Calon pengantin ini deh. Itu baik. Nasar salami lah. Iya. Jadi ngomong ketak itu. Utama tim lo. Utama tim. Tahu tim pasang tuh. Tim pasang. Tahu tim pasang itu melihat doi. Oh, tak ada tanding nah. Iya. Tim baru. Satu, dua. Tahan ya. Satu, dua. Satu, dua. Oke. Oke guys. Kita dulu Bang, dan yang Mama dulu. Cucu kamu di belakang. Cucu di belakang. Opa. Wih. Opa. Ayo sini. Oma, berdiri dulu. Opa itu Opa. Opa akan menjadi pengantin
Tapi ganti tua. Lihat Mika 50 tahun. Oh 60 tahun milih-milih. 78. Oh saya anu. Nanti di bulan Februari 78. Anu pernikahan 60 Mi belum. Saya masih muda. Oh. Belum 53. 53. Saya 31. Oke, 31. Yang ke-54. Yang ke-54. Wah. Sudah emas. Sudah emas. Momi platinum. Kan dia 50 tahun, Lek. Iya, emas 50 tahun. Babeka. Kalau perak 25. Bapak. Emas 50, 60. Ya nanti dong dia tuh rumput Berlian. potong. Nah yang nanya tadi kandela sama kandela. HP ku, ambil HP ku. Pertama kan nanti main ke Pak Bella, kada. HP. Jadi kan nanti nama kada. Pada sama juga ya. HP. Kayak HP. Petra Ega Raya. Kalau berdua di sini ada kawan. Sampai titik ini yang pertama pesu. Dan pemalu kan? Terdengar lantu. Ya deh. Mantalan deh. Oh, pikir-pikir betul aku Nina. Setiap dia kegiatan ada saweran. Banyak ya, deh. Yang berdua main toko, ini mantap. Ayo Yang saweran. saweran aku pada bawa ikan tomi. Bagaimana ini? Kalau anda itu kendaraan, deh. Iya. Oke, lebih dulu ke desa. Siapa betul?